بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای دلوان و دلوین. اون تفده بخیر و خوشیاتن برنامه ما لسرد 100 سالیه دا شهادت شیخ سعید و رهوالی می. بله، اولا امل سر کسایت شیخ سعید بسکنیم. گو شیخ سعید ده سالا 1865 دا لپالو هاتی دنیای. شیخ سعید کوره شیخ محمد محمود فیزیه او جی کوره شیخ علي سبتية بالوية او جي كوري مولانا قاسمة او جي كوري مولانا حيدرة او جي كوري حجي شيخ سيد حسينة او جي كوري شيخ سيد هاشمة او جي كوري سيد أحمد أرميوية او جي كوري شيخ محمد بدنگریه گوب اصل خواه سید ایرانینا. شیخ سعید سه جارا زوجه و 5 کچ و 5 کور 10 زاروکی وی هبون. شیخ سعید ده تمام ده تمن خواه جوان دا لخنسه بجهبو و پروردهی خواه یکم جباب و کال خواه گرد پشت المدرسه کردستان وک پالو وک الازغ وک آمده وک موشه خونده بو. شیخ سعید به 7 زمان زانی بو. بزمان عربی، فارسی، کردی و زازاکی پرورده دیت بو و بزمان ترکی، ارمنی و اردی جی هین بو. شیخ سعید جبلی زانستن اولی ده فیلولوژی، جواکناسی، ماتماتیک، استرونومی و فلسفه زیده جی زانین بدست خست بو. شیخ سعید تجارک بو، خودی ثروتک زیده بو، تمام برخودان خواه بدرفتی خواه کربو. یعنی برخودان شیخ سعید آبوری اوی حموش طرف شیخ سعید و بدرفتی وی هات بو پیش خستن. شیخ سعید جبرگو تجار بو لعردنگریا روجلاتا ناوینگریا بو تکلیاوی بعلما جواکا اسلام را زیده هبون. بمناسبتا تجارت معلومه دگریا ایجادوه گرا خدا تکلی و ناسین به علاقه بعالم علما اسلام را چکر بو. یعنی شیخ سعید پشتی وفاتا باوی خواه شیخ محمود فیزی لدوساوی بو ریبر گل و شیخ طریقتا نقشبندی. یعنی پشتی وفاتا باوی خواه شیخ سعید لدوسا باوی خواه هم بو سروک گل مزن گل و هم جی بو تمثیلکار طریقتا نقشبندی. شیخ سعید مدرس بو، عالم تفسیر، عالم حدیث، عالم فقه و بلاغت بو. شیخ کی منصوب طریقتا نقشبندی بو. یعنی شیخ سعید رحمه الله دقل مدرستی اخوا بتصوف رجع علاقه دار بو و شیخ کی گو منصوب طریقتا نقشبندی بو. یعنی هم مزناتیا گل ولاتی، هم سروکاتیا گل ولاتی و هم جی شیخیتیا و به هفرد مشان. ذاتا وقتی گوت الحقیقت بنره، وقتی گو ام دبیجن ام بالعلماء ورثة الانبیاء، معنا وینا عالم هم پروردگر جواکینا و هم جی سروک جواکینا. شیخ سعید ده حقیقتا ده هر دو جی پیک تانین. یعنی مگو شیخ سعید شیخ طریقتا نقشبندی بو و آن هاجی طریقتا و دوام دکه خلیفه و مدرسه وان دومن. یعنی روژا ما ای روژی گو امته دنجی شیخیتیا نقشبندی جعالی مالباتا شیخ سعید و تی دوام کرن و جورا مدرسه و جهانا تی نخباتن ده.
شیخ سعید و چار چلو شش ری هوال خوا ده حزیرانه 1925 دا ji طرف استقلال محکمسی ve li deriyê Çiyayê Amedê hatine îdamkirin û hîn jî ciyê tir bêwan ne diyar e got ji taraf dewletê ve nêzîkî deriyê Çiyayê Amedê got dibêjin da qapî tê nasîn. Di nav leşkeriyê de hate weşardin. Em Şêx Seîd û rêhevalê wî hemû bi minnet û bi bîr tînin û em dibe rehma Xwedê li we bê. Xwedê Teala me û tev de bi rehma xweşa kê û Xweda Azze ve Celle xwîna tu şehîda li boşê bernadê muheqqaq kêm waya nêzik dûr waya nêzik wê mukafata wana hem li dunyayê û hem li axiretê bide peywara. Şêx Seîd li ber idamê pênûs û kaxizê dixwaze û bi destê xwe wiha dinivîse: Ez niha ji vê dunya fanî li ser xatirxwestinê me. Ez nepoşmanim ji bo vî gelî feda bûma. Bes got bila neviyê min li hember neyarê min nedin şermê. Belê, bi rastî yanî ev nivîsa wî, ev hestê wî got aniye ziman ibreteke gereke pêşî neviyê wî weke got wî jî gotiye aniye ziman malbata wî û dawiyê jî şobdarê doza wîn, rêhevalê doza wîn, tornê rêhevalê doza wîn û civaka Kurdî hemû ji vêne ibret bigirin û nehêlin got peyva dijmin, nehêlin got zimanê dijmin li ser Şêx Seîd jî rahimehullah û li ser me jî teva dirêj bibe. Evê wê bi çi şeklî çêbê, ev wê çawa çêbê, evana bi berxwedanê û bi xebatê ji bo doza vî miletî û vî welatî wê bê meşandin yanî. Bi rastî ji bo got hereka Şêx Seîd rast bê famkirin divê armanca Îslamê bê famkirin. Lewra weke got hûn jî dizanin û di civakê de jî tê nivîsandin, tê bikaranîn, aliyê oldar hereka Şêx Seîd bi aliyê olî ve bi aliyê Îslamî ve girê didin û aliyê çepgir jî bi aliyê welatperî ve girê didin. Yani gelek cara bi peyvê xwe de sohbeta xwe de atênime ziman edibê Kurd mixabin kirina neqebeyna du meqesa da. Meqesek aliyekî wî welata û aliyekî wî jî ol e. Temamê gelê dinyayê, milletê dinyayê, xelkê dinyayê welatê xwe bi baweriya xwe bi ola xwe diparêzin. Weke got di rîwayetê tê gotin dibe hubbul wetenî minel îmanê, hubba weten ji îmanê, hinek dibe rîwayetên hinek jî dibe hedîsa. Nihayet neticede yani civaka alema İslamî genç Kurda ji ber got welatê Kurdanî ne Kurd bê welatin dibêjin çi bi olê welatê xwe diparêzin, dibêjin gî hubba welat, hicêkirina welat ji îmanê ye. Ama mixabin zihniyeteke çewt, zihniyeteke xelet kirina nava milletê Kurd da got her du aliyê meqesî wextê tu xwe ji we bigirê tê bê xutkirin. Wextê got tu bê me hem war dibe û hem welat dibe tê bê xutkirin ji taraf desthildara ve nayê tehemûlkirin yanî. Ji bo wî awayî dubare ji bo got hereka Şêx Seîd bê famkirin ka hereka Şêx Seîd çi bû divê pêşî wehya îlahî dînê Îslamê weke got diva ayetê tê şîrûvekirin bê famkirin. Lewra armanca wehyê ez gelek carat sohbetê xwe de tên me ziman armanca wehyê bi tevahî armanca şiyandina pêxembera bi tevahî rê û rêbazê berxwedana jiyana rûmetin. Weke got ayetê em ên habêne ziman jî tê famkirin armanca rîsaletê çareseriya nakokiya li gora Qur'anê ye. Yekemîn
اما ولا بكرتاي عجلة عجلة ازي سرفهرم ارمان جا رسالة چار سريا ناكوكيا الگورا قرآنيا وكا قود آيتا سورة بقرة داتي قوتن كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه سورة بقرة آيتا دسودو سيزدها وكا قود فكري تشيل فكرين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يعني خدا عز وجل پیغمبر شیاندا وش پیغمبر آرجی به پیغمبر آرجی پرتو کتاب شیاندیا بحقی جبو چه جبو گو ناکوکی نقبینا مروواهی الگورا قرآن به چاره سر کرد یک صدم گو امه داوی بین نظمان شیخ سعید بر خدان کرد گو اوانا پیک ندهات دو توحید اسلام جبو آزاد کرنا مروواهی هاتیا يعني دين إسلامي توحيد إسلامي وحيا إلهي جبوغو إنسانا بس خدا بيشتر كثيرا نبن عبد وكقود سورة النحل دا آيات وششادة قوتن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبادات بس خدا ربكي وحفظا خوش طاغوتي خوش زورداري بكي من خوش زورداري بكي زورداري آزاد ببي يعني دمكي خالد دواجي جا أرمانج و هدف و مقصد إسلام أوج و توحيد إسلام جبو آزاد کرنا مروي هاتيا آساسية إسلام ريا دركتناش بن ظلمية وكا قد آياتا سورة إبراهيم دا آياتا يكيد هاتيا قوتن ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد خدا عز وجل أبرتك هانا دايتاج بوغوت إنسانا ظلمي درخي بال نوريفا يعني جي تعدي درخي بال خوشيفا باطلي درخي بال حقيفا جي كفري درخي بال نوريفا يعني إسلام بكرتاي ريا دركتناج بن ظلمية يعني إسلام جبو في أماج جبو في دفعاتيا چار لگورا اسلام ایمان آنین پیک آنین حکم خدا و پیغمبریه وكا قد آية سورة أحزاب سی و ششاد آتي قوتن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم جي إنسان مؤمن رنين وقت قو خدا و پیغمبر بريارك دابه قول سر بريارا وانا پیوکدی به زمان يعني بزمانه کی دیتره ایمان چیه پیکانینا حکم خدا گو اعتراض حکم خدا نوکرین وقتی گو خدا پیغمبر بریارک دابه مؤمنا را تسلیمیت دمنش تسلیمیت پیشتر پی وکا دیتره اعتراض حقی جوارا نامینه 5 دستهلداری چارەسەریە پزگرێکە وەکە گۆ خۆدا و ڕەسوولێ ویە یعنی دەستهلداری ji bo çi ye ji bo çareseriya piskirêkê wek xweda û Resûlê wî ye yanî xweda û Resûlê wî çi emr û ferman kiriye heqî astengî û pirsgirêkê civakê de gereke li gora wana bêne çareser kirin weke got sûretê Nîsa da ayeta 59 da tê gotin ya eyyuhellezîne âmenû atî'û Allaha ve atî'ûr Resûle ve ulil emri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قالي باورمان دا إطاعتا خدا ورسول خدا وولي أمر جوابكن أجر وند تشتكي دا كتنا نقاش دودلية دا جداهية دا وينا ببنا بال خدا ورسول خدا خدا و رسول خدا چاوا چاره سری کریا لگورا وینا اون جی چاره سر کن شش دینداری حوالتیا بندستایا وکا گو دو سورة قصص تا خدا عز وجل بجي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
مەخواست گۆ ئەو ئینسانی بندەست و ژار بوونە لەسەر وێ عەردێ ئەم قەنجیەوە بکەن ئەم وا بکنە وارث و میراتگرێ عەردێ يعني دفرده دي سجي خدا عز وجل فكري تين زمان قو أرمانج و هدف مقصد دينداري جي يك جي أوا هوال بندية فقيرة بندستايا جارايا كتيايا نوك قو إيرو نعوذ بالله حاشا خدت على ما ببارزي دينداري بويا هوالتيا ظالمة يعني حفت پاراستنا بندستا وك الميجي أمر خدايا وك قد آياتا نسادا حفت و پنجادا هاتيا انزال كرن هاتيا قوتن وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا بكرتاي يعني خدا عز وجل بيجي عتاب دبي چما وند هوارا و بندسته گو هوارا خود گهن نوا و ناچن معناه وینا ارکا الميجي چیل سر انسان باورمند مسلمان ارکا چونا هوارا و کسی گو هوارا خود گهن مروواهیت گهن مسلمانا عینی وکل میجی امر خدا ارکا که الهیه او انسان گو ظلم الواتی تکرن تعدل الواتی کرن و همه بمینه که باسید وکا گو ایرو ناسنامه نزدیک 6 میلیون کرد سر روی دنیای نای ناس کرن اوانا ناکوکیه اوانا ظلم اوانا تعدیه جبو وینال سر مسلمان وکا الميجي تمام مسلمان او کسی گو بیا مسلمان وکا الميجي فرضه که الهیه گو ناسنامه کردا به پجراندن جبو پجراندن ناسنامه کردا خبات و آریکاری کردا را بکن و خباتی بکن يعني لورا وکا گود سریده جی و هرتم جی استین مزمان ارمان جا دین هدف دین مقصد دین و عدالت و کفی آشتی نوا جوا کدا بپیکانی يعني وقتی گو عدالت و آشتی و کفی و بختواری جوا کدا نوی آواکرن قیمتش دین رنینه يعني حشت قبول کرنا بندستی گناهکاریه وکا گود سورت زخرف تد آیتا بينجي وشارع ذاتي قوتن فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فرعون قومي خوا حقارت الواكر وكيم كر وبندسكر وواجي اعتراض نكر بون جملتكي گناهكار يعني جبوغو فرعون وكيم كر حاشا وبيس كر ورزيل كر واجي اعتراض نكر بون چه بونا گرهکار جبوگو قائل بون به بندستیه معنا وینا بندستی قبول کرنا بندستیه گنهکاریه که مزنه يعني دوی او انسانی بندست بلا کیبن ایرو حاله حاضر دوی هر کس کی سر خود گری هر سر مری خود گری ایرو وقتی گو ناسنامه 6 میلیون کردی نوی ناس کرن و نای ناس کرن معنا وینا چیه اف بندستیه گرکم اف ملت کرد و ایگو دبی ولا مسلمان جی آریکاریا و بکن و خبات ته بآشتیانا بمشینن جبوگو ناسنامه خوا دست بخن يعني نه آریکاریا ظلم شوطاندنا دا آگره ده وكا قد سورة هدى آياتا 13 داتي قوتن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون خدا عز وجل متبا بپارزش هوال بندی ظالمه و بپارزش آگره جهنمه وكا قد فا آياتا دا حموه هاتا قوتن بتواهي بكرتاي جدين إسلام بتفعم كرين جو بلي أرمان جو هدف ومقصد دين إسلام أوا جو تمام إنسانا مروفاهي بچاوا خدا عز وجل دنيا جو تمام مخلوقا را آفران ديا تمام مخلوقا دو دنيا دا بهفر دجين هكذا اف دنيا جو إيرو مودرن بويا دولت أو همولاتي وي دولتي گرك حمو كيل سر چبير و باوريه بي و کیل سر چه نتو و ارقی به هفره آشتیانه به دادواری به هفره بجین يعني
وقتی گو ژیانە کە ئاشتیانە بە هەورە نەبێت ناوا وڵاتێکی دا دەولەتێکی دا معنا وێنا دەمەکی دوی وڵاتی دا دوی دەولاتی دا ئیسلام تونەیە دین تونەیە لەورا وەکە گو گەلێک علامە ئیسلامیژی بێژین سەری دەژی ابن خەلدون دەبێژێ دەبێ دینێ دەولەتێ عەدالەتە وەختێ گو عەدالەت tune bê mena wêna dîn ji dewletê re tune. İşte ji bo va ayetê got anîn ji bo va xalê got me anîne ziman Şêx Seîd berxwedan kiriye. Îcî em ê dest berxwedana Şêx Seîd bikin. Şêx Seîd çi kiriye weke gotê zanîn û got me li gora zimanê me geriya me anî fêm kirin got belê armanc û hedef û meqseda İslamiyetê حق و عدالت و آشتیه و به هفر جیانکا و کفیه جبو گو اوانا پیک نهات شیخ سعید جبو وینا قیام کر و برخودان کر یعنی جبو وی آوائی دوی بی فهم کرن گو ارمانج و مقصد و هدفا دین بخواه هدفا دین بخواه آزادیه بندستای آزادیه گلای و کفیه انسانه آشتیه جواکه yani وقتی گود وڵاتێکی da di heremekê de di dinyayê de aşitî tune bê wekevî tune bê mena wêna demekî dîn jî tune dîndarî jî tune armanc û meqsed û hedefa dîndarê civakê duî tarîxî de duî zamanî de çi ye ew e got berxwedanê bikin ji bo got vê mendiyê vê bêedaletiyê vê neheqiyê rakin xebatê bikin îşte Şêx Seîd ji bo got ev di civaka Kurd re tu nebû ev derfet nebûn ev heqî nebû ev edalet nebû hereket kir û berxwedan kir weke gotê zanîn di dema împaratoriya Osmanî de jî Kurdan di demên cuda de daxwazên xwe yên ji bo serxwebûn û otonomiyê tanîn ziman lê piştî hilweşana împaratoriya Osmanî hilweşandina xilafet û damezrandina komerê li dijî ol û Kurdan dijayetî hat kirin. Ji ber vê sedemê daxwazên Kurda ji bo serxwebûn û xweseriyê bêtir pêşketin. Ev daxwaz digel guhartinê siyasî û civakî yên li herêmê bi serhildana got di sala 1925 de dibin serokatiya Şêx Seîd de derket gihişt lûtkeya xwe herî bilind. Yani di dönema Osmanlî de jî gelek cara ji bo got ez nem jara me ye û em nikarin tekevne dîrokê bi hûrgirî jî bên ziman di dîrokê de 12 berxwedanê Kurda çêbûne yani. Evana hemû ji bo çi bûn ji bo mafdariya milletê Kurd bû yani. Îce evana aglebê vana di dönema Osmanî de jî çêbû bûn. Îce piştî got dewleta Osmanlî nisbeten li gora Cumhuriyetê mafdariyek hebû têrê nekirbana jî hebû yani ne weke Cumhuriyetê bû îce piştî got Osmanlî hilweşiya û Cumhuriyet ava bû îcî bi tundî bû dewleta yek zimanî yek olî yek em bêjin netewî hemû tişt bi yek netewiyê ve heta weke got îro jî hinek ser destdarê dewletê dibêjin yek ziman û yek al û yek ol û yek dewlet vêna îro jî hîn li ser milletê din ferz dikin û mecbûr dikin yani. İşte piştî got îce împaratoriya Osmanî xilas bû û ev bi aliyekî hişkere û derkete holê îcî Şêx Seîd mecbûr ma got berxwedanê bike qarşê vê tehdê de qarşê vê bêdîniyê de qarşê vê zulmê de. Di axaftina Şêx Seîd de li gundê Qiriqanê ev gotin hatin kirin. Tirkan şerîet ra red kirina û xilafet jî holê rakirina. Di vê rewşê de êdî ti girêdaneke got me bi hev re girêdê tune ye. Ji ber vê yekê em li ser vê em li ser mafê serxwebûna Kurdan nîqaş nakin. Yani dibêje vekirî dibêje dibe piştî got yani Cumhuriyet hata îlan kirin û şerîet hata lağew kirin hata îlga kirin û hata qedexe kirin û hata hêlandin
تشتك نقبينا مو تركا دقو مبهفر جريد نما إيدي أمل سر ما في سر خبونا كردان نقاش ناكن يعني لازمة فرضة واجبة قو أم كرد وك عدالة إلهي حقوقي نامنتوي وجدان ورومتا مروفان ويكي حوجة كنغو دوي دولتك كردي وري دا مزراندن وكيد بيجي يعني أوانا شك وشبهتي دنا هلي قو واني قاشا أو دكي يعني بوچت كي قو بلي وكا قو مجي آني زمان برخودانا دولتمندية كردي أركك أولية إسلامية دينية جبوكو أركك دينية إسلامية واجبك دينية شيخ سعيد أو برخدان بيكاني يعني جبو في أرمانجي شازده چلي 1950 بجوينا شورمندية گو دبن سروکاتیا شیخ سعید د پیکات دستپیکا سردمک بو گو د روپلن دیروکه دا ناینج بیرکرین حتی هاتن ویساندن yani bu miladek bu dîrokek bu tarîxek civa dîroka dünyayê de serhildana Şex Seîd weke heta îro jî got 100 sal ji ser derbas bûye hîn nîqaşê li ser û şopandina wê û bîranîna wê kêm nebûye weke roja ewliyê yani hîn di dilê miletê Kurd de dilê gelê Kurd de berxwedana Şex Seîd weke roja ewliyê a germa û ciyê xwe digire. Serhildan bi serokatiya Şex Seîd encama dînamîkên civakî olî û siyasîn ya civaka Kurd bû. Her çerbirgeha serhildana Şex Seîd olî bû jî ew rastiya got kesên got beşdarî serhildanê bûn xwedîbawerî, armancê etnîkî û siyasî yên cuda bûn rewatiya serhildanê nîşan dide. Yani her neqadar her çiqa Şex Seîd şêxekî ola İslamê bû û alimekî ola İslamê bû bes beştervanê doza wî hereka wî êgo pêre qiyam kirin ne tenê oldar bûn belkî mensûbê olê cuda û baweriyê cuda jî pêre qiyam kirin ji bo çi ji bo heq û edaletê yani. Evana jî bi meddê fêmkirin got belê Şex Seîd li ser dozeke îlahî li gora Qur'anê îlahî li gora qanûnê îlahî berxwedan kir û erkeke dînî pêkanî. Şex Seîd Efendiyê Nemir di sala 1950 de serokatiya serhildana Netewiya Kurd kir bi armanca got gelê Kurd li ser axa xwe ya kûr îradeyeke siyasî ava bike pêşerojeke xwe bi awayekî azad diyar bike û dewleteke Kurdî ava bike. Hereka Şex Seîd wekî beşek ji tevgera azadî a gelê Kurd got ji bo şiyarbûna Kurdan bi awayekî rêkûpêk di berwara 1840 de bi rêveberiya Mîrê Botan Mîrberdirxan hatiye demezrandin bû. Piştre bi berwara 1880 de ji aliyê Şex Ubeydullahê Nehrî, Xalid Begê Cibrî, Sêd Ebûlqadir, Kemal Feyzî, Doktor Fuad, Yusuf Ziyabek û Hecî Extî bavê tûjogo têgotin ve hatiye berdewam kirin. Yani hereka Şex Seîd ne got hemed rojekê de ava bû weya Şex Seîd dest pê kir weke got tê zanîn dîrokvanê me çêtir vê meselê zanin hîn ji donema Mîrê Botan ve ji zamanê wî ve di 1840 de temelê wê hata avatin hata danîn û dewam kir û Şex Seîd jî ev hereke meşand. û di sala 1925 de bi serhildana Şex Seîd û hevalê wî ev tevgera azadî hatiye domandin. Weke got vêga jî em li ser asasê Partiya Azadî ji nû ve hatiye avakirin. Yani weke got em dibêjin me Partiya Azadî li ser
تفگرا آزادی آوا کریه او تفگرا آزادیه گو تمله وینا ده دیروکا 1840 ده بریا میره بوتان هاتیه دامازراندن و پشتره ji طرف شیخ عبدالله نهری و پیویر هاتیه دوام کرن و دو سالان 1925 ده شیخ سعد جیب سرهلدانه دیسا دوام کریا و ام جی وکا پارتیا آزادی لسر وی ریو ریبازه دمشین ام دبیجین رهبر تفگر آزادی جدیروک 1840 حتی ایرو حمو رهبر منا و سروک و مزنه منا ام رهبری ببیر و تینن بمنت و ریز دگرین و ام دبی رحمه خودت تبابی خودت علا مجی واجی توا برحمه خوا ببخشینه بله ارمانجا شیخ سعید او بوگو بکار آنینا مافی چارنوسیا گلی کرد داخوازا سرخبون افاده بکه او باور دکر گو کرد خودی ناسنامه نتویینا و مافی وانهایا گو ریوبریا خوایا خسر آواب کن و او جی وک بشک گرنگا حقوق نابناتویه گو تکز دکه گو مافه هر کسی هیا گو پیش روژا خود آشتی و آزادی دیار بکه دوی چرچوه ده به پرنسیب بنگه ان حقوقی نابناتویی فکر سرخوبونه یا شیخ سعید جهیلا دینامیک اتنیکی و سیاسی یه نوی سردمه و هاتبو شکلدان لبل مخابن هزار جاری مخابن وەک گەلێک سەرهەلدانی کووردا سەرهەلدانا شێخ سەعید جی بسەر نەکەت و سەرهەلدا دەستهەلداریە و زاڵما زۆرا مەزلوما بر و مەزلوم تێک چوو ئیجا پشتی گۆ سەرهەلدان هاتە تەپەسکردن هاتە پەرچقاندن دەستهەلداریە دەولەتێ حەوجە نەدیتبوو گۆ دلیل لدادگاهان ورن پیشکشکرین بریا لسر بنگاه نرینن کسانه ین دادگران هات داین و لدی جیوان بریاران تو مکانیزمه که اعتراضان کنترول نهاتا پیش بین کرین یعنی پشتی گو حرکا شیخ سعید تک چو جبو اعدام کرنا وانا جبو جزا کرنا وانا تا قانون تا حقوق نهاتا مشاندن همه به دادگران چاوا واخواست چاوا کفا وهات به حقوقی به اعتراض چلو خواستن ولو کرن و دادگر جی دفکرین گو دستلاتا وان لسر قانونه yani دادگره و دونمه وی زمانی خواسر قانون ردیتن وکا گو افروجی بگوتنا لطفی مفتی تی فهم کرن ارمانجا که ما نتوی هیا امجار ناش بو بندست خستنا ویج قانون درد کرن yani دورده وکری هشکرد بیجی کو دارزاندنا شیخ سعید دوره حوالی وینده متو حقوق پیکنانیا محرت تجبو نتویا ترکیتیه کریه yani حق و حقوق و عدالت و اوانا نمهمن مهم چیه مهم سرکتنا نتویا ترکیتیه yani ایجا خدا عز و جل متوا بگرنج اهل ایمان خدا عز و جل متوا بگرنج اهل حقی و عدالت و نگرنج حواله ظالم و زوردارا و خدا عز و جل شعورك گو بله دین اسلامی اولا اسلامی بس تنه نروجی و لمیجن بس تنه نذکر عبادتن بلکی روجی و لمیج ذکر عبادت قوت سفرنا گو دنوا جواکا عالم دنیای دا حق عدالت آشتی بختواری و کفی جیان به مشاندن اما جادین بکرتایی افا
بمێنن خێر و خۆشیێتە حتا بەرنامەکە دیترێ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.